Sanibonani umhlaba wonke, abantu bonke, bantu bakaNkulunkulu. Ungobese-ke uthi akazama ukumemezela kafushane ukuthi kulolu hambo lwakhe lokusuka ngoLwesine kusuku la eGoli, uzobe lapha eGoli eyogcina kulo Friday. Uzofika ekuseni ngabo-8 asebenza until later. Abantu bonke abebefuna ukuthi uNgobese bambone basizakale abafike this Friday ngoba uNgobese useyihlanganisile nezinto zakhona la ezingamakhambi ezingamakhubalo okuye eGoli straight ukuthi ayosebenza abantu abazobe befike kuye. Then uNgobese into edala ukuthi akumemezele lokho ukuthi abantu baseGoli sisebenzisana nabo kahle kakhulu ngesikhathi seGoli sisebenza kulamalanga. Kufanele ukuthi ngibonge lokho bese kuthi kufanele ukuthi ngibatshele futhi abantu ukuthi uLesihlanu lami lokugcina lo ngiza laphana eThulwa Street ku-10377 eSenturion lapha e-Oliver. Ngikhona kulo nyaka ngizobe ngigcina ukuba khona ePitori, so ngizoze ngibe khona ngonyaka ozayo. Sengizobe ngizoqhubeka ukuthi ngisebenze la eWaterloo njengoba ngikhuluma nani la eVerulam. Ngizobe ngisebenzela khona until abomhla ka-16, 15, 16, 17 ngoba nakhona ngizobe ngikhona lezo khathi zoba ngikhona. Then 15, 16, 17 ngizobe sengigoduka ngiye ekhaya eMtuba. Ngizobe sengikhona, ngizobe sengisebenzela khona until unyaka ozayo omhla ka-5 ngizobe sengiqala ngibuya ngize eThekwini. Kodwa ngiyaqinisekisa ukuthi abantu abasuka eMpumalanga, abasuka kwaMhlanga, abantu abasuka ePitori, abantu abasuka eJohannesburg, abantu abasuka endaweni eseduze neko-Vosloorus, abantu abasuka koSekhunda bazobe befike lapha. Noma bacabanga ukuthi mhlambe kuleli viki lomhla 12 uzobe ngasekho mina, ikuleli viki ngiyacela ukuthi uyibophezele ukuthi uze. So yilokho ebengida ngimemezele ngokukhulu ukunhlonipha nangokukhulu ukunithanda. Sithi abaphila abantu amakhambi onke, imbiza, akulalwa, makhombo, uNgobese sizobe efike nabo. Phamisa ukubonga kunina nonke nisazoyibuka le video, kungilalibusise. Siyabonga kakhulu. Ngisale lo musa uNgobese-ke, hayi siyayihambela-ke ngimtshela. uNgobese nje uyihambela nje, uhambiswa ukuthi vele sisohlangana phambili. Laba bala eDurban Monday to Thursday kule viki and Saturday. Bye bye.